Poštovana gradonačelnice, predsjedniče Skupštine, članovi veća, koleginice i kolege odbornici. Tema koju bih ja afirmisao, a vezana je za budžet grada, jeste sport i pre svega sportska igrališta u našem gradu, a i posebno ono što bih želeo da naglasim jeste u gradskoj opštini Sevojno. Iako se u prethodnom periodu dosta radilo na izgradnji, renoviranju i pravljenju novih sportskih igrališta, na njihovom proširenju njihovih kapaciteta i zbog ove situacije kada sportski klubovi, kada zakazuju treninge, moraju praviti određene pauze između grupa, minimalno 15 minuta, kako se veće grupe dece ne bi jedna sa drugom sudarale u kratkom vremenskom periodu. Određeni termini, ako je ranije moglo neko igralište imati nekih 8-9 termina u toku dana, zbog tih pauza taj broj se smanjio i samim tim se javlja potreba da moramo razmišljati unapred i u proširenju trenutnih igrališta koje imamo zbog preopterećenosti, a i upravljanju nekih novih igrališta na teritoriji našeg grada. Isto tako, druga tema koju bih afirmisao vezana za sport jesu dečija igrališta u našem gradu. Najbolji primer jeste izgradnja novog dečjeg igrališta na Megdanu, koje je od prvog dana odmah pokazalo se kao prava stvar i jako dobro posjećeno. Mislim da u tom pravcu treba razmišljati i u nekim drugim mesnim zajednicama za kojima to ima potrebe, pre svega u mesnim zajednicama u centru grada. Ja dolazim iz mesne zajednice Rosulje, iz centra grada, i mogu reći da smo i sa jednim malim igralištem koje je urađeno u nekom prethodnom periodu između 4 solitera dobili prostor za decu koji nam je bio potreban duži niz godina i podržavamo to što je urađeno. Smatram da pored ovih većih igrališta za decu možda treba razmišljati o tome da se napravi i određen broj tih mini igrališta kao to što je urađeno i koje se takođe pokazalo kao jako, jako dobro. Jedna tema koju smo još ranije otvarali mi iz odborničke grupe SPS Jedinstvena Srbija jeste natkrivanje postojećih sportskih terena i igrališta. Pominjali smo to do sada i na prethodnim sednicama Skupštine grada. Mislim da treba i u tom pravcu razmišljati pre svega o terenima koja su urađena jako dobro, kao što je urađeno teren za fudbal na Pori, gde je stavljena i nova veštačka trava i gde bi eventualno natkrivanjem tog postojećeg fudbalskog igrališta omogućilo se fudbalskim klubovima korišćenje i pravljenje treninga za decu u nekom vremenskom periodu, sigurno 9 do 10 meseci u toku godine, shodno vremenskim uslovima, ako ne i tokom cele godine. Jer imajući u vidu činjenicu da je najavljena i otvaranje nove hale u Krčagovu na ovim igralištima koja su pre svega dobro urađena na otvorenom, imali bi mogućnost za pravljanje nekih termina kako za fudbal, tako i za košarku i za rukomet, ponovo kažem, tokom cele ove godine. Jedna od ideja koja se takođe javlja odnosi se na ta mala igrališta za naše mališane, za decu, jeste neka vrsta mogućnosti korišćenja igrališta u okviru vrtića, predškolske ustanove Užice u popodnevnim časovima i vikendom. Imamo to već u nekim drugim gradovima i pokazalo je se kao jako dobro da roditelji i deca mogu koristiti i te terene koji su takođe jako lepo urađeni u našem gradu. Veoma lako se to realizuje, već postojeći redari ili čuvari tih objekata koji već tu rade, možda bi mogli kontrolisati taj rad i definisati ga kroz neko radno vreme do kada bi to moglo da se koristi. Opet napominjem da je to možda najzanimljivije za ove mesne zajednice gradske koje su preopterećene. Još jednom, odbornička grupa SPS Jedinstvena Srbija glasat će za ovaj predlog budžeta. Hvala. Hvala, gospodine